het laas jaar fenominale terugvoering gehad van ons uitstallers. Meer as 27,000 besoekers en dit lyk of hierdie jaar net nog groter is. Alto X, kyk, ek het gedink, dis ons eerste Alto X. Ek het gedink is groot, maar dit was baie groter as ek gedink het. Daar was baie meer mense hierso gewees. Die vibe is lekker. Yeah, definitely one we'll never miss. That I promise you. And in fact, we're going bigger next year. Wat 'n awesome show. Die tipe kliënt wat ons hierso het, goeie verkope gedoen. Ons is volgende jaar definitief weer hierso. Ongelooflik lekker, die vibe is lekker, die mense is lekker. Hier's so baie goed om te koop. Hier's baie lekker dinge om van te kies. Hier by die Outdoor X. Ek en Morgan, lekker dag uit. Kom geniet dit saam met ons. Ja. Hier by Outdoor X en is vrek lekker. So When the outdoors call, we answer. When the outdoor calls, we answer! When the outdoors call, answer!